Union Minister Prakash Javadekar Imphal Laktun Ima Kaitel ki phim yengsinkhre Kaitel phami ima singna Kaitel asi semjinbagi mahuta nauna sabi haina taksinkhre Nongju pantha yoruktingai da kawai kulen part 1 ki khunja singna safagadaba mafam sida hongdok thinaba experts na hongdok lamle khunja singna government ki matengai amasung state government temporary market set kadai sabigaduri ban haiba khaman biraklo natrabadi isana Kaitel sajaragani haina Kaitel phami ima singna Mayam Kurumzari, Adam Nimiribas Impact News ni, ay takilamam siyam kanayna, hauzik pungza sipawgi marubapaw miyam da pizari. Numit humni ki kongsata Manipur da lakiba Union Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Prakash Javadekar na ima Kaitel yengsin kre. Kaitel yengsin laba matang da minister na Kaitel sagi pibawgi matang da center gi marina naba minister da kangalagani haina fongdok lamlay. Ngasi nung tilpung ahum tarak pamatamda Union Minister asi Bharatiya Janata Party ki lusingba singalonena ima Kaitel laki Minister na Kaitel hek Europaga zwa havada phibam thina soklaba new market hana sangdana yengki new market yengma loraba matung da Lakshmi market ki phibam ab yengsinki mafam adudagi minister hek tholapaga Kaitel gi mapalda hana ngaidun leiriba ima ibel singa unaki ima ibel singa duna Kaitel asi semjinduna amuk season of a palm day, Samjin Bagi Mahuta, Nauna Sahan Biohinat, Wakat Ki. Ima Kaitel Ani Asik, Ima Ibel Singna, Minister da, Kaitel Ani Asik, Pivangi Matanga, Wakat Kani Haiduna, Nim Imamatam Daging Kaitelda, Naiduna, Lerakibani. I came to see how it has happened that old private buildings of 60 years are untouched and they are not destroyed. And how come this 5-year-old building are newly constructed, only government buildings are collapsing and private buildings are not collapsing. That's also, but I'm not an expert in it, so expert will tell. But I have seen, I'll report to the concerned ministry what I have seen. Haukiba January Marida Akan Mazwa Hakiba Adugi, EP Center Oikiba, Tamelong District Manusana Laiba, Kawi Kulen Part 1 Bileski, Miamna, Ngasisu, Mipaiba Magalunan Lehori. Lagliba Nungzu Tasik Mamanga, Hariba Kul Asi, Mapam Amada Hongdok Nanaba, Delhi University de Laklamba, Expert Singna, Kangalamli Hairi. UCM Mamadi, Paumi Kitim Amana, Kul Asi the Ngarang, Haktiang and Satuna Yang Silubada, Kawi Kulen Bilis Authority member, BT Hinkamangna, Wafamasi, Fongdor Kibani. Mang na Fongdor Kibada, Kul Asik Yum, Yankani Toyrom Lebaki Manunda, Yum Tara Amadi, Ninkai Kre Aduga, Nipunitoy Amana, Paklang, Ninkai Bamadi, Sekaiduna, Amangatakaya, Togan Kre. Mioy Tadet Amana, Sopan Nankre, Kul Asigi Asiga, Atay Mapam Singa, Pauna Halibalambi Asi, Ka Hena Fatabana Maram Oiraga, Ana Layangi Potsai, Potoposin Tobada, Hena Kodong Sadabamasu Ohele. Local MLA, Jamhang Long Pan Bay Masal Laktuna Awana Taraba Sing Yang Sinbagi Mahuta Mahaki Piaro Taraktuna Sing Kiziang Kaiga Selon Lupal Sing Manga Kak Mateng Panglamanatana Mafamasi Yoraklamdri Kula Sigi Miamna Mipaina Amagalonena Hingliba Sikokna Government Karito Yaba Haiba Dusu Atabamatamda Yang Simi Haina Fongdorkli Appeal Toning Budi Asi Yum Si Ngarang Lakba Delhi University Gi Group na expert team na Larga Hai Asi Hungi Mahasi Nung Loina correct chakre Aduki 4 years Kumasin Hoi Asi site Taucronetra raining season Lakpa Matam na si Pura Yamna rescue place way Haibiki. Asi government asu asi munna Yang Biraga Asi Akoi Asi raining season Laktaba Matamda Asi Akoi results two na Pangning Aduki Akoi government asu mateng Pangbio Akoi so Sida danger place way bagi Sidigi Hara Chatola Lainungai si government dom dagi su hara mateng pama pami United Committee Manipur UCM ni Makai dagi so awana taraba khulgi khunja singda blanket kun pidna mateng pang khibagalunena khulasi gi lambi thong phatabana maram oiraga relief team sangbada khutong sadribasi government miyeng sangpham thoi haina UCM gi president Elamam Johnson fongdoraki mangna haikibada yua havada sogalaba mafam singda Marilenaba MLA na satuna yeng sinbagalona awana taraba singda mateng pangbinaba appeal tauki Kunza singi awabada UCM na saru yari haina sa fongdoki Zialarong Union Manipur Assam mas Nagaland ke president Amu Kamaina yum tekibadi semden mayai adabu kulla asida zwa haba na maram oiraga laimai krek saliba asi tungda kari oirakani haiba miyamna mi paina diba asi expert team amana tizin binaba Manipur government na atubada thabak lakhot piu haina so fongdoki
कभी खुलें से यौनव लापदा अखोई गाड़ी मचादा कोई खंगदबनिना कार मचागुम थौरग लापनिना अदुकी मति वागरे लंबी की फिल्म से हंदकती अखोई लाक्चरी में से मणिपुर की इलेक्ट्रॉनिक अमसुंग प्रिंट मीडिया खबर की मी नो यावरी लंबी से फजन फोटो नंगरे सरकार पाइब गवर्नमेंट सिंगसु अवाना तारकांदा सिदैसिदा पोट पीबो योबंगमदे अयुक्तगी पोट पुसनगरा चागदो हजिक सिदैसिदा पोट योबंगमदे मरमदि लंबी जे ओंतो पीबो लेयबा हजिक ड्राई सीजन नेबा The rainy season the sea come out of the say Yama boy Kanbada, Pramameva. Other than it's the Anna Mayando, Swaggy local MLS increasing to land on the Yumi pay in a Kale. Asina volcanoes oina sing amuk pokaira kadra mai thokadra mahimna oina thokadra asigi oina research tawba haibise earthquake oina scientist makaina la aga asimakai se detail oina survey tobiu track chaliba makai asina finance oire karisu problem leite adum layu leba atai disu dum laibini hairidi laibi yare nataba tare mafam amada sip tawu haiba oirisu mudi oina advice to asomgi earthquake ki keno research makaiduna la aga asi jengbiu haibese praja sing apambani National Disaster Response NDRF के टीम लाक्तन खुल की फिल्म यंगसन की लोने नमक हातान युवा हारक मतमदा करम सेक्शन थौरांग लखुट कनी हाइबा मियाम डेमोन्स्ट्रेशन तौदन उठकी गुवाहाटी दगी लाखिबा NDRF की टीम कमांडेंट अविनाफना हंदगी युवा हाव अदुगा नुंगबा नोने अमदि कवि खुलेंदा युम टेकपदगी नंदना मिसिमिना थोपदि याउदी अदुबो मियोय खरदि असोपन नंगनगी हाइना फोंगदुकी रिपोर्ट तो मतलब कि उसमें हाउसेस डैमेज हैं लेकिन अभी तक नोनी में 4 इंजर्ड हैं, नुम्बा में अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है और यहाँ पर 7 इंजर्ड हैं एज़ पर द रिपोर्ट। हमने ये इंश्योर किया है कि कोई भी विक्टिम डेब्रीज के अंदर नहीं है, लाइव और डेड। हमने ये इंश्योर किया है और उसके आधार पे हमने ये पाया गया है कि अभी तक कोई भी मलबे के अंदर कोई भी लाइव और डेड विक्टिम नहीं है। हंदकी जवा हाव अदु नमरम ओरक नोनेदगी किलोमीटर 19 संगसलगा तामई सब डिवीजन की मनुसना लैबा भगवा खुल फावरग सेन इरंग तुरेल खुंगनुंगी मफम कयादा कोंगोल कारपदगी मफम अदुगी लेहौबा खुंजा सिंग द करी थोकदगी हाइना बिपाइनरी जवा हाकिबा अदुगी मतुंग तारकपदा तुरेल असिगी इमाइसु वांखलकली तुरेल असिगी हौजिक ओरेलिबा फिबम असिदा मरिनबा अथॉरिटीना यंगसलनिंगबगी अपांबा खुंजा सिंगना फोंदोरकी जोहाबद सोकलबा इमा कैथल अनि अमदि अहुमगे कैथल फंबी सिंगी ओइना टेम्पररी मार्केट की पब्लिक पार्किंग एरिया दा मतम खरकी ओइबा मार्केट सेट अमा ngasiदगी साब हौरगनि हाइना थाजबा पिखरबा मतुंग ngasi इखंग खंगुदना अतोपा मफम अमदा होंगलगनि हाइरकपगी थवंगबु मणिपुर कैथल नुपी मरुक जनरल सेक्रेटरी एल मेम देवीना यानिदबा फोंगदोरकली ngarang manipur kaitel nupi marup manipur kaitel fami apun maluf roadside vendors welfare association kwaraman kaitel amasung all manipur nupi marup ki members singna chief minister akram ibobi works minister dr k ratan kumar social welfare minister ak miravai imc ki executive officer ng utam imc ki sia fasan eni mayamasung public leader dr m narayaun unabada temporary market ki awang thangbada gari parking oriba sida market set ama saragani hana thajaba pirakibani adabu ngasi ki thawng asi kaitel फमी इमाई वेल सिंबो खोइसाउन हले अथवा मतम द गवर्नमेंट मार्केट सेट कदाइद साबिगदोरिबन हाइबा खांगन बिरकलो नत्रबदी इमा सिन कैथेल साजरकनि हाइना मखा तारकली हौरनी हाइदना लैरंबा ngасai सेक थारंबसे हौजि खोलागा सादन लैरकांदा ngahak लैरगा सेक सि होंतु करिगिनो इना खोइ चेंजल मयाम हंकांदा सिदा अमुक साररोय हाय ऑर्डर दि ngarang thoएबा अखोइद पिररेबा अदुगा ngasiना मु अमा हाइबा सरकार गे सुगुम ओना तैना बसिदी अखोइने याबा ngमोय अदो अदुगा अथुवा मतमदा मसि साबियु करिगुबा मसि साद्रगदि अखोइना चंगजलगा साजरगा खोइ फमजलनी हाइबसिनेबा तागेल लाइबा ओरेन कॉलेज बिल्डिंग सरुक सिंह था सिंग मरिद हाकिबा युवा अदुना युवा हाब अदुना मरम ओइरगा अकाइदोय कया थोकले कॉलेज असिगी महिरु सिंह क्लासरूम दा चंगमकी नरे हाकिबा जुवा अदुदा कॉलेज असिगी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की पिलर सिंगी फिबम थिन सोकले पिलर मखोंग अदु कंक्रीट लोइना निखाइरगा फ्लोर गा ताइनाबा सरुकता युत चै ngakta ngaihore मसिस नतन कॉलेज असिगी साब कुइद्रिबा क्लासरूम अयाम्बगी वाल सिंग सांगना साना क्रैक सटले वाल गा पिलर गा समनदबा मफमसु यावरे मसिगी मथक्ता क्लासरूम सिंग फ्लो अयाम्बा नमथदुना सेखाइरे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नम UGC अमसुंग मणिपुर की हायर एजुकेशन की डायरेक्टर दा कॉलेज असिगी फिबम यंगसिन बियु हाइना पाउ पीबिख्रबसु हौजि फाव यंगसिन बा लाक्तरि हाइना फोंगदुकली
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯥꯔꯀ꯭ꯋꯦꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯏꯔꯦ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ ꯁꯦꯃꯦꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗ꯭रे ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯤꯕꯝ ꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯥꯔꯀ꯭ꯋꯦꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯨꯋꯥ ꯍꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯁꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA 15ꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯟꯗ ꯀꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA N ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯅ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯐꯟꯗ ꯀꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯈꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ NG ꯕꯤꯖꯣꯏ K ꯔꯟꯖꯤꯠ ꯌꯥꯝꯊꯣꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ RK ꯑꯅꯟ ꯃꯣꯍꯝꯃद ꯐꯖꯨꯔ ꯔꯍꯃꯟ ꯔहीम W ब्रजविधु P ब्रोजेन नेमसा किपजेन RK इमो मोहम्मद अमीन शाह M पृथ्वीराज K मेघचंद्र KS बीरेन L नंदकुमार Y सुरचंद्र T मंगा वाईफाई M के प्रिसो सिमरे एलांगम सान जांगिंगलुम पानमई N लोकेन K देवेंद्रो N बीरेन Z की खौनबो भिक्टर कैसिंगमदी TN हाउकिपनी MLA दा नतना तागेल फाट इम्फाल लाइब इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइंटिस्ट स्टाफ सिंह नोमगी तोलोप चीफ मिनिस्टर की रिलीफ फंड मतेंग पांगलगनी IVSD की डायरेक्टर प्रोफेसर दिनबंधु साहू लुसिंग टीम अमना जुआ हाबन सोन खरब तोंगान तोंगान मफम सिंह सतुना अवाना तारब सिंह अवाबद सुसर याखी लोनना तागेल फाट लाइब इंस्टीट्यूट असि कैंपस मिनट अनि 2 मिनट लेफ्टना जुआ हाबद लेखिद्रब सिंह मफमदा इकाई कुनबस उठकी नॉर्थ एओसीदा लेबर राजमेडी सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र ने लुसिंग ममियोई हुमद्रा मंगाना साबा टीम अमना कावी खुलेना सतुना अवाना ताखरब खुंजा सिंगदा लेमना लायंग बगलोनेना लेमना हिदा लांगता कया यंथोखरे राजमेडी सिटी की मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र ने खुल असि की खुंजा सिंग अवाबद सर यावगलोनेना राजमेडी सिटी के सेना डॉक्टर कया गलोनेना मियाम की मतेंग खरद ओइरबसु फंगना बहोनबनी हाइना फोंदोकी हंदकी आर्क्वेक्सिदा विक्टिम ओरबा मी खरा रिपोर्ट तौरब लेखरे अदु मखोइदो फ्री ऑफ कॉस्ट लेंबगी थबम खै तौ अदुगा हौजिक तौरिबा केमसिना अखोइगी यामना अफेक्टेड ओइबे एरिया सिंगसिदा मनुंग हंजनबा जगह ओरगसो अखोइगी मेडिकल टीम अमदि मखोइगी एसेंशियल कमोडिटीज चेंग चाक थाव थुम मैम जे खैना पुरेगा तौरगा हाजिबा दरकार लेबा मी सिंगसिदा चेंग पीबा थाव अदगी हवाई अदगी अनाबगी दरकार लेबा हिदाक लंगथा खुदिंगमकसे फोइ लोइन पुरगा तौरगा येन गेना अदाइन तो मिंगोंदा खिददसु अखोइगी रिलीफ तौगेना अखोइ अदु वखंदा तौरगा लाखोना हौकिबा जनवरी मरी की जुआ हाबद सोगलब मियोइसिंगदा लीगल की ओइबा मतेंग पांगनबा हौकिबा जनवरी की तांग तरुकता सेराब कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता मिफम अमा पांगथोखरे मिफम अदुदा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी सियामेन सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की एडवोकेट्स पुलिस ऑफिसर्स लीगल एड्स काउंसिल्स अमसुंग पैरालीगल वॉलंटियर्स की सेक्रेटरी मेंबर्स सिंह सरुयाकी कोर कमिटी असिना तमेलोंग इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल बिष्णुपुर अमसुंग सरसांबु डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लीगल की ओइना मतेंग पीबसु हौक्री हाइना मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी ना थादोरपा चेरुलमना खंगलकली जनवरी मरी की जुआ हाफगी थौदोक तफिबम थीना सोखरब कोम कैथेलबु मिसिमिना अमदि असोकपन याउद्रिङैदा अथोबा मतमदा सिदोकपियु हाइना कोम बजा बोर्ड की प्रेसिडेंट के जगत सिंहाना मणिपुर गवर्नमेंट की पुलिंग सिंह सिलकली पनबा याय नुमित खरनी की ममांगदा कैथेल फंबी इमाइबेल अमसुंग बजा बोर्ड की मेंबर कया अमदि पीडीए के सियामिन याउन ऑफिशियल टीम अमनसु लाक्तुना कैथेल असकी फिबम यंगसिनबदा यामना थीना फिबम सोकले हाइना फोंगदोलंबा लेखरबनी हाइरिबा कैथेल असि सही 95 सुरबनी इमाइबेल सिंगना खोंजंग संगसिलगे हाइबदा बजा बोर्ड की माइकैदगी यंगसिनमिना किसी हाइदना खामबगा लोनेना लैरिबा कैथेल असगी ममांगदा टेम्पोररी कैथेल अमा सेमदुना हौज हौज इमाइबेल सिंगबु फमल्ली यारगदी अथुबा मतमदा गवर्नमेंट की माइकैदगी मियंग संगदुना कैथेल असि सिदोपियु हाइना जगत सिंहाना मखा तारकली खंगुदना सि अखोई कमिटीसिना खुदक्ता इमाइबेल मैमदि खंगदबनिना करिंबा मसिन निंग हाइदना ननब तारे मोइदि फमगे सिनी अदुबो अखोइना जगाम सिप अमा यंगजरगा टेम्पररी मार्केट मफम अमा अखोइगी सिगी हेक ममांगी साइड ता अखोइना मार्केट अमा अखोइगी कमिटीना सिनजरगा होजिक फमी इमाइबेल मैम फमी अदुगा होजिक अखोइगी मसी अथु मतमदा यारगदि अखोइगी गवर्नमेंट साइडतगी ऑनरेबल अखोइगी चेयरमैन जी लाकपिरम मतुंगदा गवर्नमेंट साइडतगी अखोइगी अथु मतमदा लोकथोकपियु हाइजरी
Yohava Sola Muse in the government in Maikaidagi, Missimina Topas in the Mating Pamaki Tabak San Mirai Naivaki Tawong Amasatari Haina, Fondong Narakli. Nasi Rimsta Hang the Lady Voluntary Health Unit Committee, the Pangtoki Pressment Amada, government in Mating Fangotra Patient Fartik in Maikaidagi Wafamasi Fondorapani. Pawing from Maduda, Committee Asiki President Marang Tem Savas and Fondoropada, Committee Asi the State Bank of India, Infal Branch, the Giselon Lupalising Nipo, Rotary Club of Polo City, Infal the Lupalising Tarama, the Atai, Lanai Muse in the Donet, Toropadagi Pun Lupalising Pumari, Sama Taragi sent from government Kimating Yaudana, Pankre Aduga, Housing Forward the Puna, Lupala Amagalising Tarani Toybok, Sading Taukre. Savas and Namaka Tarduna Handaki Yohava Adu the Rimsta, Puna Mi Home Fu Pukalaki Aduga, Miukun Matoi, Water Emitauki. Masigi manung da miyoy mga amadi disaster tawkre magna makha taraduna kanaguman earthquake asigi victims sing da mating pangnglabadi lakleba yum sakaisin namit fawbagi manung da donate tawbinabasu appeal tawrkli yamna thina sokpa ekogi operation major operation tawgodoba haje otho water ming chanduna laigadoriba miyoy ahum mari ekoi operation tawnanaba koi hospital authority ga koi plan tawnare state ki health ki maikaidagi Hidak amatabo guli amabo asokpa singduda kari mateng panguge na hangbalak taba aduga only for asokpagi list kaya sure asokpagi list kaya amta list umta pibiyo koi report am thage tawni aina adugom da oina lakpa simadi koi yam nungaite Nakalamara the Rimsta Lady earthquake victims sing Bungarang Yingson Balaki Home Minister na Anava sing the Mating Panglamada Anava Ahumsu Sitaki Makoi sing adudi kongabat awang laikai dagi mutum thagoi sayong pamanga sangai prodagi Tiangam Sahi Kunipan Apokpa Dingai Maringmai CRPF Group Center dagi Head Constable BM Barewar Sahi Nipumangani Government Tawanga Sida Peasant Party Singna Nungai Taba Pungdorakli Adubo test tawbagi se rims manungda leidana mapanda kuchen sendana khoi mapanda dum test tawn lei sigi damakta soi khoi yam nungaite sarkar gi mi singna laaga Manipur gi mapa mapi hai batare mkhoi laaga hanglam dawa hai sidi yam nungaite hai batare sup saw khraba lebak thiba earthquake lag basida hangbiram da basidi nungaite adubo mkhoi voluntary helpline jena moina song thoraga tawbi begi damakta de khoi thamoi yamna pele nungairi hai na mkhoi nom da ai haijaningi koi sarve ke ama leibane ado home minister maina laktana atai gi di jorom hai ado khoi gi da jorom da base khoi chu yamna nungai da poe Yohava Taudo the Uripok Taramon Lekai the Labor El Cotiso, Case Drakanta Masung S. Heroic Akai to Nankiba Yum Sing the Miang Sangbinaba, my Lebesting Puning Sing Silagri, Nasi Uripok Taramon Lekai the Labor Studio Radak, Government Mandopta, Palmising Unababa, the Deputy Semistagi, Kutangda, DCPWD Gissip Engineer and Singbada, Aiba Wakatsi, Pisin Krabaso, Nasi Paba Matingamata Fangri Hari. Akai toy nanglaba imong sena yum da laibang amnadre sorokta garida yarek pa yawnari hain uripok taramon lekai welfare association gi joint secretary Dilip na fongdorakle loina na siri studio da Govinda mando of the relief camp ama su hangdokre marak asida MLN na da kumana angama mating pangani haina fongdok lambabu association asina thagatpadi fongdorakle Mari Lenabo authority sing the Waka Chagreva, Deputy CM, Deputy CM to DC to PWD, Chief Engineer, in return in a Tagre, Adubo Hojik Fawa, Kugi Yangamba Natana, Nasi Faw, Tabakoina, Pangtok Tree, Kumei Dona, Kui Yangamagasa Kibakato in Dobo, a Marmaduna, Kui Lady of Pimasi, a Bolisto, the Yad Dragana, Tobiro, Shenzin by Yaragana, Shenzin Biro. Nominini Matuna Pangtok Naga Panside Amas Municipal Council Gi Mikhal Gamarina, Congress Amas BJP and Gemarakta Amaga, Hunaba Hingalakli. Congress Party MLA Karada, BJP the Yaupiro Haina, Noma Kang than MLA Thong Tinbada, Thong Tekadori Haina, Lamlai Assembly Constituency MLA, Ketrimium Birena, Masi Pongdo Kre. Lamlai Block Congress Committee and Lamlai Gi, Haino Kongbida, Pangtokiba, Noma Yoba Political Conference, the MLA Birin Haikibada, Lissuni Taratari the Pangtokadoriba Manipogizan election, Assembly election. Congress Party na soy na government semgani habagi thajaba lay handak pangthoki ba marki mikhalda Congress na maiti grabaso hana phangki ba mikhaldagi bot masing hengalakpa asina takpadi miyam na Congress Party bu yari haibani Center gi scheme kharada state na sada tara puthoklaga center na sada mafudra puthokpada yanaba leire maramaduna constituency asigi damakta sengot sagar kadaba thabak khodimak assembly constituency asigi miyam na pama mongda paikhat kani haina mangna fongdoki MLA kun mukta lakbiyo Adu oragadi noi kunna BJP da sanga hai rabdi akoi ki BJP ki sinam nanamba
मी मंगा हम तरा हम तो चुका जा हो गया अदो के सरकार से नोई लास्ट सेम्बिरु लावाइद्रा हाई बने अदर मोय हाई बदा कोई ने याद बगी दबता कांग्रेस ने थोंग नो में हाई बने कांग्रेस ने याबियु अगर बीजेपी ना हाई है जे खेतरी भी ने हाई है न मसे कोट तो बियो प्रेस ना अखोई की अवाना कया तान बगी मीटिंग का तोई मसिद मखोई ने लाना संदोक्तना कांग्रेस की लेदी एमएलए कुनबंगा कंट्रो पुंडा लाक्तौर बने न मोय हाई मधु की आशा तौरनो कांग्रेस का लेदी एमएलए सिंगना बीजेपी ने यावगने हाबेसे मंगदसु मंगबिरो सेंद्रादा लेब तरुक सब असम राइफल्स की पोस्टिंग ताबा राइफलमैन कम कुक अमना मखोई कमांडिंग ऑफिसर सीओदा नोमई राउंड अहम काफख्रे ngasi ayuk saurana pung taruk taba dwaida rifleman oiba yaripok thengbal khumandagi laisram rakeshna CEO Niraj Kumar da nomai round ahum lak kabakibani preliminary investigation gi matung ina rifleman Rakeshna atamna nomai kabkiban nate soikibadagi thokibani hairi adubu makha taba investigation gi damakta mahakpu detain tawduna thamle hairi District Police Commando Imphal West ki team amana ngarang City Hospital Dulalen mamang da thiba huma ki thabak sathabada PLA RPF ki active member ama fare parami adudi Laisram Lakpati Alice Johnson sahini phumari apokpa L Thomas Singh Common Zone 3 dagini makha tarakpada wangka hizam lerak ayangpali road tagi Wangkai Mayum Bobby Singh alias Imobi alias Lamjing alias Boy alias Sarat Sahi Kuntra Manipan Apopalay Kidraba W Sarat Kauba Party Eskimi Amaso Koyatong Senapati Bas Parking Dagi Fakat Pangamli Hairi Makoyani Matak Imphal Police Station da case amare start Tauduna Wahong Pang Tauri Haina PRO Police Department Dagi Thadoropa Sirulaman Kangalakli Assam Rifles amasung 9 sector Assam Rifles ki makha da laiba Taranthi suba Bihar gi regiment ki apun bukhutpu amana ngarang tang taret ta tibuma ki tabak sathabada Thawal district ki Bunghal Kholendagi khulai kaya fagat kre makha tarakpu ina Bunghal Kholendagi Khaisat Hawkip say yang manga gi yumdagi AK-56 rifle ama magazine ani amasung 7.62 mm gi maru humpu fagat ki makhatana Thawal commando sena loinana thiboma ki thabak sathabada khulai kaya amasu fagat kre loinana mafam masida leiba lelen kebjin gi yumda thiboma ki thabak sathabada KNFN gi silyawa dima letter amasung party asika to pachi sang kaya so fagat le fagalaba khulai sing yari police station da khusina ki bagalena lelen kebjin amasung khaisad half ki matak te FIR ama pan kre haina Assam Rifles da gi thadoropa sirulama khangalakli Festival of Classical Manipuri Solo Dance Lisuni Taramanga Taratarok Palace Compound Laiba Maharaja Sandrakriti Auditorium da ngasidagi haukre ngasidagi haudu numit marini subna sathagadoriba festival asi Manipur State Kala Academy sinda pangthokpane pangthokadoriba ne naitom jagoi sabagi festival asida jagoi saba sabi mi punna taramathoi na tongan ba jagoi makal taramathoi utkani ngasidagi haukiba festival asi Aryan Culture Government Manipur ki Commissioner Radha Kumar Singh IAS na haudoki haudobagi thoramada Manipur University ki of Culture ki Registrar Longjam Joy Chandra jagoi ba pamjaba artist amasu scholar kena yaki पृथ्वी के अतई लेरिबा भारत के अतई लेरिबा डांसर अतई का सोलोइस्ट अतई का हेना लंबा ngमनना बखोना बाहेबसे आर्टिस्ट सिंगी सुनी अदुबो हेना मरु ओइरिबनी कोरियोग्राफर ओइबिरिबा तोंगान बे मोय बेमसिंग गुरु सिंह मसी की थबक सि यामना मथौ तायना खंजै जनरल एजुकेशन सि यामद्रबदा अखोय की खरदे अखोय दरकार लेनी अखोयना मपानदा अखोयने एक्सपोज तौबा तारगदी मपान चलप तारगदी जनरल एजुकेशन की तंगाई फदब ले Lagliba January 13 Kaksung da laiba ibudau khamlang ba masai konda manga suba SSS Manifa Site Seva Samiti Film Award pangtholagani wafama singa se film for Manipur gi sanglenda pangthoki ba press meet amada forum se gi chairman El Sujakant na phongdoki bani award asida thajilapa yaba film singdi lisingni tara manga gi January gi tang amadagi lisingni tara manga gi December 13 faba gi manungda censor laukraba film oigadabani category kun laiba award asida hausi fabagi oina film tara nepan su thagalakri haina Sujakant na makata ki best film category da nominate tawrakraba film sing adudi tawkraba film sing adudi part ki tharo hingbagi mahaw amasung ningthem night ne
Best Director Dana Oken Amaksam, Jitendra Ningomba, Homen Diwai, Amadi Santa Posamamne. Best Actor Film Female Dana Avenau, Tontoi Amadi Balani. Best Actor Male Dana Boni Sadananda Amasung Gokulni. Handagi award ceremony asida Lifetime Achievement Award fanglakadaba miyusingdi film gi category da RK Vidu, Sumang Lilada, Yumlembam Gauradas amasung Zagoidana Thaurani Savini. Award ceremony asigi director Yengkom Nilasandrana Fongdorpada National Film Festival the film Thagatpagi aruba matam February thada oibana masin nangnanaba award ceremony asi karangangkhatna pangthokpani haiki. Numit asida nominee khallaba miyoising any category da director producer best film ki editor ki cinematography ki actor actress ki makeup kuding makna numit si mapung pada saruk sujo swedana yabiwa aikoina lifetime achievement makhan ahum thamjai hogi ba chahida ani khaktang thamjabani Manipuri Sumang Lilada ama amadi Manipuri cinema da ama hanakna Manipuri jagoi da amaga thamjari. Navad Manipur Arogi Makha, the Manipur Rural Bank, Lamlong Branch na Nomi Oiva Financial Literacy Awareness Camp among us Ayupung Taramatu Tabamatam the Infaliski, Laimakumapal Ukrulota Pantokre, Kiamasi the bank account Karam Nahangdokani, Insurance Ki Kodong Sava Financial Services Nisingba Hiram Kayada Awareness Piki. Sakang the Mami Karanang Aying Pung Taramatu Makaimuk Tabamatam the Infal Iski, Irilung Police Station Gimanungsan Labor, Common Zone to the Labor, Rimski, Gynecology Department, Head of Department, Oiramba Dr. Sanam Manglem Sahi Humputaruki, Yumda, Hand Grenade Bomama, Langsindala Pokai Kre. Bomb Pokai Baduda, Yumda Labor Generator Ama, Water Pam Ama Amadi Yumgi, Sarukarada Amangata Toki. Bomb Pokai Matunda, Yumgi Geta, Last Warning, Lupki Mayok the Laiduna, Makata na Singer Labadi, Lupna Piba Serak, Masana Yana Lauzagadabani, KSCP, Military Joint Committee Hain Iba CMSU, Tanamki. Tadok Aduga Marilenana, Dr. C.S. Manglem Giloinabi, Dr. R.K. Santina, Impact News da Fongdarapada, Ngasida Gisayolam Gimamangda, Nupa Ama Yumda Laki, Maduda, Dr. Manglem Amasung Dr. Santi di Yumda Lehodabana, Makoi Helper Amadi, Masanupi the mobile phone Ama Piduna, Makoi Boska, Warisano Haiki. Aduba Makoi Helper Amadi, Masanupi Sanabang Amloi Haiki, Madudagi, Nupa Aduna Semaset Ama Piramki, Maduda, Makoina. Khangdabanina same set adu segaiki makata rakpada ngasigi thodok asi thoki banhaina Dr. Santina Makataki ngasigi CM thelam basidi KCP military joint committee hai MJC hai sina last warning haina thelame adu makoina koina wari sanaba yadrabadi adu matungda ma tholokpa thodo akoina daito lawroi haidna admaina adugum wafamda thambirame asi matangda di akoiga moina sumai tona hariba organization sina akoida karigumba amata ACC paisa piu adu to haiba karigumba amata yaude tawadabu 1 week ki mamangda la amaga wari sano haiba adu khaktani aduga aduda su kari akoi adunia dane kaimbo hairamde Nakalamorom da Todok Asibu Yani the Fong Doctor Lekai, Adongi Musing, Mera Pai Sing, Wakan from Amat Satakre, Wakan from Aduda, Imdakta Bomb Langsin Bigano, Miam Giseba, Tauziba Doctor Singda Bomb Langsinduna, Aki Akang, Nangan Bigano Haini Iba Plakat Sing Seasonaki. Wakan from Aduga Marilena Kongman, Pantobi Yaifanupi, Lufki Member, Sanglak Pam Sanahan Bina Impact News, the Fondorapada, Handakta, Yoa Hakibagi, Awaba Koktringa, Cherak Asida Asigumba Akiba Madi, Mioibaki Punsi Mango Yaba Tabak Asi, Taubigano Haina Apil Tauki. Dr. Manglem magi yumda bom langzhala mengarang se sumaina aki tu jungba pokpa thabak singsi yumlakta bom langsin basi tawhaningde miyangni seba tawjariba doctor singda bom langsinduna aki akhang nanghan basi su aikoina pamjede handakta su juar habama su thokidana sigi awaba koktringaida sigi maraksida bom langselak basi su yamna kari haini phattaba amani haina hainingi Masigumasi matungda muhanna thohan bigan January kunmanga da pangthokadoriba National Voters Day gi sarugama oina Manipur National Voters Day lising tarataru district level da Imphal West district office da leiba kurang aniai hall da thasike kunmanga da ayupung taramati taba matanda pangtholagani numin asi da local organizations sing media fasna masung general public na saruk yabi na Imphal West DC office da gi thadora pasiulamana kangalakli
Manipur Government ki Fishery Department na Sanjen Thongda Fish Stall ama hangdok pirakpada CPIM Liberation Manipur State Committee na Department sige Director bu thagat phongdorakli amadi Manipur ki pat amasung turel singbu marangkaina nga puthoknaba semgat piu hairi loina fish stall asida Manipur ki nga sing marangkaina puthokpada natana Manipur ki mafam khodimakta hangdok piu haina su makha tarakli Hauzik ngasino bagi basana bagi pau Manipur Police Sports Club Polo Team A amadi Khorai Polo Club A anina kontramati suba en Hazari amasung Dr. N. Tombi State Polo Tournament ki final lamba taungdaragani ngasi Imphal gi mapal kangjibong da sana ki ahanba semi final da Manipur Police Sports Club Polo Team A na Manipur Police Sports Club Polo Team B ba panjal mapan mangada maithiba piramlaga tournament la final sangmangam ki bane ani suba semi final da Khorai Polo Club A gi Kangjairoi P Zotin amadi P Ozit anina panjal ani aduga Orozer amasung Hobi Achuni na anina panjal ama mga sansinduna Eastern Students Club A Nomai Bungbu Panjal Taruk Mangada Maiti Bibungam Kibani Manipur Horse Riding and Polo Association giving Makada Saturday Tournament ki final match tha Sekitarada Sanaragani TSC Yaskula Madi VFC Basi Kong Pantoibi Ani Taris Superstar Level Moirangzam Ravi Sandra Memorial Open Football Tournament ki semi-final sangkre ngasi tournament ki ahan basana ki ba quarter final match aduda TSC High School na LLK Sajing Karam Panjal ani sino de maiti ba piki match asi da semi-final sang bangam kraba TSC High School ki Panjal ani adu Rajani amasung inaw na san ki bani ani sba quarter final match aduda na VFC Basikong Panthoibi ki Sandaroi Robinson amadi Herojit ani na san ki ba Panjal ani aduna RFC Kamnam Lerak po Panjal ani sino de maiti ba pibungam ki bani M. Ravi Chandra Trust ke sadang makha da kiam gai Idol Girls School kiam gai mayele kai de pangtok liba football tournament asida tim kuntarung da saru yari tournament asig ahom subamadi mari suba quarter final match sing hayeng sandargani Kontramati Subha Senior National Women's Football Tournament ki quarter final round match amada Manipur na Tamil Nadu ba Panjal manga sino da maiti ba pikri hairi ngasi Madhya Pradesh ki Jabalpur da sana ki ba match aduda Manipur ki nupi football sanaroi Dangmai Grace na match ki kun ni fumas ni yakai mapan suba min singda Panjal ahum aduga Manipur ki team captain Oribi o Bembem na match ki kontramato yama so humdra mari suba minute singda Panjal ani amaka sansinduna Tamil Nadu ba Panjal manga sino da maiti ba pibungam kibani thas ki tarada sana ga da aroba quarter final leg Manipur amadi Orissa anina lamba taunaragani All Manipur Football Association ge secretary na thadropa sirlamar wafamasi fongdoloki bani Lalamung takilam Laika Youth Development Organization Stinduna Club asig sanabong da satraliba ahan bambari 4-man open football tournament lava Lalamung takilam Laikai Lipson Thamiban PIO Oripok Sorvan Tingelam LPC Kuliam Laikai Mari Mai Pakre ngasi sana ki tournament asigi ahan malikta lava lalamung takilam Laikai ni SSO Oinamu Panjal Taresino aduga ani subalikta na Lipson Thamiban na wing Kongba bo Panjal Taranithoi ama da maiti ba piki bani tournament asigi ahum subalikta PYO Uripok Sorvan Thingel na KTSLU Khurai Thaudam Laikai ba Panjal ani ama da maiti ba piki mari subalikta na LPC Kuliam Laikai na New Kaitel Manbibu Panjal ahum sino da maiti ba pibungam ki bani Manga subalikta na ya school na HLC kaisam tong hodam lera pa Panjal manga sino da maiti ba piki tournament asigi hayang makhata balik match taruk makhata na sandargani Ahan mangangkam Bilatomia madi Ivemal Memorial Lamlai amasung Kundrapam Kendra Village Wise Football Tournament ki ngasi sana ki ahan balik match ta YDCL Pongdong Mamna YDC Thamna Pokpi pa Panjal Taruk ani da maiti ba pikre loinana ani subalikta na CHYUC Salona YUC yang Pokpi pa Panjal manga ahum da maiti ba pikre ahum subalikta na PYLA sekta amasung FC Lamlai ani na api pa matam da Panjal amata sanaba ngamdana draw satkre Saizang Youth Club na Sindana Club asida sanabong da Saturday tournament asida team tarani to sar yari tournament asida hayeng makhata balik match mari sanaraga ni club asida secretary na thadorapa sirlamana khangalakli ani suba plate cricket tournament ki kutramanga subalik match amada Sangai Champion Cricket Club singjamai mai pakre Manipur Cricket Association asida luang sangmam da laiba cricket luang pokpa cricket stadium da sathariba ngasi sana ki balik match asida Sangai Champion Cricket Club singjamai na tos ngamduna betting hana sana ki bada apiba over kuntra da wicket tarit turaga run samagam ftrahumdoi lobangam ki masage pakomoina ani suba betting sana ki ba YWC pasoi part 1 na over mapan ga ball amada wicket taruk turaga run kunipan kak laudana match asi run sama khumba mangada maiti ki bani match asida
Sangai Sempen Cricket Club Singjamai gi batsman Kisan amasung bola Azoi anina man of the match ki mana phangmangam ki bani tournament asiga hayang sanagadaba aroiba league match amada pakangba cultural club maya koibi amasung Wizard Cricket Academy tera yang khomlerak anina lamba taunaragani Ahom Subahero Warivam under 14 Gold Cup Hockey Tournament Latliba January Taradaki Tarati Faba Kumala Park Hockey Stadium the Pangtolagani Manipur Hockey in the Senior Pangtoko the tournament the Tongan Tonga Team Nipan Yagadori Group Ani Tokna Kaidokana Sanagadori tournament as the group Amam Dagi Team Ani Kangatuna semi final matching Sanagani Ani Suba SSKM Open State Level Karate Do Championship Ngasidagi Kumalam Pakta Level Indo Stadium Haudo Kre Task Tara Faba the Pangtoko the Championship Asida Karate Do Sanaroi Nupama Sama Junipimasa Sani Rom Yagani Ngasi Championship Asiga Haudopoke Tormaduda Hangang PSK OC Ozit Amasung Manipur University Assistant Director of Sports Dr. CS Pradip Kalunena Masana Siba Pamjami Kayana Yaki Championship Asiga Ahoba Numita Nupama Sama Junipimasa Sing Tongan Tongan Bamasana Kayada Lamba Tonaki How's the Arubada Moribapa Amuna Pizari? Union Minister Prakash Javadekar ne Imphal Lakton Ima Kaitel gi phibam yengsan kre Kaitel phambi Ima sena Kaitel asi semjin baki mahuta nauna sabi haina wakat kre Nongju Pantha Yorupingai the Kavi Kulen Part 1 di Khunja sena sabaga da makom da pongtok kinaba expert sena pongtok lamle Khunja sena government di mating ngairi Amasung state government temporary market set kada sabi gada buna haibadu khangan biraklo natrabadi isana Kaitel sajaragani haina Kaitel phambi Ima sena tasilagani